Uruzi maze kuvogera ndarwambutse urwa mbere. Rero dushinga undi musozi. Kini ya izana foto. Abasama bose ni bakufundi nawe nazi. Natangiye. Ahangeze aho bita uwa Ruziba. Bereka imisozi iwacu. Mwayibonye abanyakagara mwiko natashe. Bose nzohuruka. Bereka uriya musozi ngiye gutera. Rebesha hariya mwahabonye. Bereka na hari hakurya. Bereka nizo defense zaba mayimayi zari zatumeze zarakomeza. Bereka. Garura hano gadakora. Ariko narusha kubesha n'icyo ariko ndamuzuru hari kuje iwawe. Abantu mukunda fani mugenda mukanda YouTube nzasanga hari ifaranga zimeze uko. Naje mfite inda nka zitatu. Nta nimwe sigaranye nazanye 90 usigaranye 40. Nuzozonyo ndo. Muregura musozi ngiye guterera. Nacotse. Nabaye tepetepe. Imisozi wacu ngiyi mutahe igihugu cyarafashwe dore aho ngeze n'umunsi wa kabiri n'igiti. Bereka uko nabaye. Mukugenda guranga aho ugeza uraro ugeze paka tugeze iwacu. Twirwanyeho twafashe igihugu mutahe bari mu misozi bari mu mahanga mwanze kwemera ko igihugu cyarafashwe. Ubu ngiye tuvugana nateye ya mbere naratashe. Namwe amadubukazi mwese nimuze dutahe abagore abanyamurenge mwese muve mu mihangayiko y'imahanga. Yego inzira ntiyoroshye ariko muzi ugi wabo ntabwo ananirwa. Nanjye sindananirwa ndacyafite icyizere cy'uwo musozi ko ndi burenge nkongera ngafata undi. Ndacyafite indi misozi nk'itandatu ngibi. Kandi nkagenda nkagera iyo ngiye. Abagore b'abapfakazi bo mu Minembwe mukomere ni mu nzira ndaje tuzasangira ubuna. Katinga pa.